svjedoci, danas sa nama je gost kojeg ja apsolutno nema potrebe da previše predstavljam. Svi dobro znamo ko je Nikola Vučević, šta Nikola Vučević predstavlja za prije svega crnogorski sport, a onda i za košarku i trenutno apsolutno sportista koji je sve pozitivne strane koje neko može da ima spojio u jedno. Velika mi je čast i zadovoljstvo što je danas sa nama, što je ovdje u gradu koji mu je itekako bitan gost i još jedno veliko hvala. Hvala vama na pozivu. Ja nešto volim da se uvijek kada radim razgovore vratim na neki posljednji događaj koji je obilježio, ajde da kažem, nekad karijeru, nekad prosto dio sportista, to je bio taj oproštaj od dresa crnogorske reprezentacije. Ja se makar ne sjećam, a ti me možda ispravi, da si kad bio emotivniji. Čini mi se da je taj neki moment onako, kada su ljudi vidjeli tebe onako fino, skockanog, sređenog u odijelu, onolikog čovjeka, da je oči napunio suza uz porodicu koja je bila na parketu, ljude, tebi bliske, prijatelje, nekako baš jedan emotivan događaj. Reci mi kako si ti sve to doživio? Pa jeste veoma emotivan događaj za mene iz više razloga. Prvo što kraj, da kaže, jednog velikog dijela moje karijere, ta reprezentacija koju sam mnogo dao i iz koje pamtim mnoge lijepe trenutke. Tako, na neki način se završio taj neki dio, to je jedno poglavlje, da kažem, moje karijeri, onda je to uvijek emotivno. Ako ja, kad sam odlučio da će to biti moja posljednja evropsko i da ću završiti karijeru poslije tog evropskog, nisam bio baš svjestan kako će to da utiče na mene kad stvarno bude, da kažem, kraj. Eto, poslije te utakmice sa Britanijom, naravno i poraz, i to je uticalo, ali nekako i to što je to bilo moje posljednje utakmice reprezentaciju, baš mi se onako skupile sve emocije, to je izašlo sve u tom intervjuu. A što se tiče ovdje u baru kad su napravili tu oproštajnu utakmicu, i to mi je onako bilo veoma emotivno. Prvo jer je bilo baš tu u baru i tu čast koju su mi ukazali da naprave to, što je došlo toliki broj ljudi, što su mi ukazali to poštovanje i pozdravili me na taj lijep način. To su emotivne stvari za nekog sportistu koji toliko truda uložiš, toliko stvari od kojih se odričeš tokom svoje karijere, čak kad si mlad i sve. I tokom karijere ti uvijek nisi svjestan tih možda nekih uspjeha što napraviš i nekih stvari, ali te najdraže ti bude kad ljudi to ocijene, pogotovo ljudi koji nisu vezani za sport. Kad mi dođe, ne znam, trener, saigrač, ljudi koji su u mom okruženju, to onda nekako više si navikao da te i pohvali ili kritikuju kako god, ali kad ljudi koji su van sporta, s kojima nemaš kontakt svaki dan, i kad vidiš da u tolikom broju dođu i da stvarno cijene to što radiš, to su velike emocije. I pogotovo, onda su mi tu bili naravno i moja porodica, supruga i djeca i roditelji i moji najbliži prijatelji, ljudi iz bara koje znam, i da svi oni odvoje vrijeme da dođu, onda bude baš emotivno. I onda, eto, očekivao sam da će biti emotivno, očekivao sam da mi neće baš biti lako, tako da sam bio spreman na to, ali mislim da ljudi to ocijene, da su vidjeli da onda iskreno, da stvarno, na taj način ljudi vidjeli da mi je bilo stalo da igram i da mi je bilo stalo da predstavljam svoju zemlju i da budem tu. I tako da kažem, meni je baš drago da se to tako napravilo, su ljudi to došli da obilježe sa mnom i lijepo, da kažem, na baš lijep način se završi ta priča. Tako da i nadam se da će i to možda biti neka motivacija da i neki drugi mlađi momci nastave da igraju i da pokušaju napraviti dobre karijere, jer te trenutke pamtiš, naravno, kroz karijeru. Reprezentativno bilo i dobrih i loših trenutaka i dobrih rezultata i slabih. Sve to je dio posla kojim se bavim i naučiš da živiš sa tim, ali onda kad se desi tako nešto kao što se i meni ukazana ta čast da imam tu taj oproštaj, onda ti bude drago da si se toliko dao, jer na kraju ti se baš vrati na jedan jedinstven način, čak i to ispraćeno i u medijima i po Evropi i do Amerike. Ja sam dobijao poruke od ljudi iz NBA i svega da mi čestitaju na tome i da je velika stvar i stvarno jeste. Ti si to zaslužio, apsolutno, i mislim da nema potrebe da se o tome
čak ni govori kao nečemu što je preuveličano, apsolutno je bilo onako kako si ti zaslužio, čak je moglo da bude i bolje. Još par dana si tu, uživaš vjerojatno u druženju sa porodicom, sa prijateljima, znam da si stigu i do Beograda i do Pariza i tako dalje, ajde nećemo te samo tretirati oko toga, vraćaš se u Orlando, ti si imao jednu sezonu iza sebe koja je završena u Bostonu, imao si čak i neku povredu koja nije uobičajena za tebe, ti si ovako važio za nekoga koji je uvijek fit, makar te to držalo tokom cijele karijere. E sad, ja sad znam da si imao dosta ponuda da sredinu promijeniš, da bude i to neki drugi grad, da to bude možda neki drugi klub. Ponude koje su sigurno bile i mnogo financijski povoljnije. Nekako si još jednom dokazao koliko ti je prije svega bitno da budeš u gradu, u klubu gdje se ti najljepše osjećaš, gdje se tvoja porodica najljepše osjeća i onako si nekako stavio svima do znanja da stvarno novac nije uvijek bitan, iako si mogao vjerojatno da sad do kraja karijere, eto da kažem, zaradiš još možda i više, ali odabrao si, čini mi se, onako neku pravu priču za, neću možda reći kraj karijere, ti bolje znaš još koliko ćeš moći da igraš i tvoje tijelo, ali čini mi se da je Orlando onako definitivno prava stanica koja dolazi. Ovam imaš kraj reprezentativne karijere i sad si spreman da se posvetiš i da u klubu gdje si ostavio veliki trag nastaviš NBA karijeru. Pa jeste, mislim, dosta je faktora utjecalo na moju odluku. Veliki utjecaj imala i moja porodica, jer sad kako imamo djecu, kako su krenuli da idu u školu, onda je malo, gledaš i to, da njima neka tranzicija lakše padne. Nakon 5 godina u Chicagu, kako sam znao da ću biti slobodan agent, da ću možda biran sredinu, htio sam baš da se pobrinem da to bude dobro i za njih. Ali međutim, što se tiče samog Orlanda, prvo, ja sam bio tamo 9 godina, vjerojatno najljepših svojih 9 godina u karijeri sam tamo proveo i dalje sam imao dobar odnos sa ljudima iz kluba i sa navijačima i često smo se i vraćali tamo. I kad se pojavila ta opcija, on me naravno me zainteresovalo iz razloga što vratio bi se neki način kući. Za porodicu i za djecu isto je dobro jer mi smo išli često tamo pa oni znaju i iako bi bila to nova škola, opet imaju neku ideju u Orlandu i lakše im je to. Za nas isto kao porodicu mnogo lakše napravimo tu tranziciju jer znamo grad i imamo i tamo našu kuću i sve, onda s te strane lakše. A i s košarkaške i sportske strane, što također je bilo opet i bitno, je dobra ekipa, odličan je klub, imaju visoke ambicije i to je nešto što mene u ovom trenutku i privlači. I onda kad sam analizirao sve ponude koje imam, da kažem u Orlando mi se sve poklopilo, da kažem onako baš lijepo. Novac jeste manji nego u nekim drugim klubovima koje sam imao, ali ekipa bolja, ambicije su veće i to sam ja tražio. Bogu hvala, zaradio sam do sad dosta u karijeri i to mi stvarno nije bilo primarno. I eto, drago mi da se baš sve poklopilo da to bude Orlando i eto, nadam se da ću ostati u Orlando narednih, vidjet ćemo još koliko godina i možda da tamo i završim karijeru i na taj način bi isto bila lijepa priča da se zatvori taj krug i eto i poslije 5 godina u Chicagu gdje smo se smrzavali malo da se na Floridu ugrijemo, neće smetati. Ti si rođen u Švajcarskoj, pa je tu došla Belgija, pa Crna Gora, pa kasnije Amerika i tako dalje. Nekako se, čini mi se, čitav život prinuđen da se negdje adaptiraš na nekakve nove sredine, na nove živote, nove izazove, nove ljude prije svega. Iako ono što mi je dosta drago da vidim da si i poslije svih tih nekih izazova i sredina opet si danas kad dođeš u bar ti si nekako s onim ljudima sa kojima si se stvarno podigao ovdje u Crnoj Gori i čini mi se da su ti oni onako najbliži i vjerojatno tvoji najveći prijatelji. Koliko ti je to bilo teško da se u životu navikavaš prosto na te nove sredine? Znamo da si ti u Švajcarskoj rođen jer je tvoj otac Boro bio profesionalni košarkaš i da si nekako naravno kao njegovo dijete pratio te njegove transfere. Koliko ti je bilo teško? Pa bilo je kad sam bio mlađi pogotovo. Prije svega izazov, sad možda je teško, gruba riječ. Pa dobro, ali bilo je u nekim situacijama jeste bilo malo, da kažem, i teško kad si dijete i sad, recimo, i u Belgiji smo mijenjali možda 2 puta školu, a sam bio mlađi i svako sam išao iz osnovnu srednju, pa je to bilo okej. Ali recimo kad smo iz Belgije došli ovdje, bilo mi je malo teško da se priviknem jer
mislim, je stvarno uvijek roditelji vaspitavali da smo mi iz Crne Gore, pričali smo uvijek srpski kod kuće, uvijek je to, ali ti kad odrasteš u inostranstvu, ideš u školu tamo, pogotovo tamo si ide od 8 do 3, ja sam pričao francuski stalno, društvo i u školi naravno, na treninzima u komšiluku, to uvijek francuski bio, onda je meni francuski bio malo lakše za pričanje nego srpski, onda još kad dođeš u ovaj drugačiji mentalitet, sve je drugačiji, trebalo mi 1 godinu dana da se priviknem. I onda dođeš u neku novu školu gdje ne znaš nikog, pogotovo 8. razred gdje su već svi ti imali 7-8 godina zajedno. Ti malo kod da si upao s neke druge planete, nije ti baš sve jedno. I onda ajde, poslije te prve godine kad sam stigao u gimnaziju, onda je već malo lakše bilo, jer su ti već tu dosta novih ima, stvaraju se novo odeljenja i bilo dosta sportista i onda je malo, tu sam se lakše uklopio i već sam se ja navikao, onda je to poslije bilo okej. S druge strane, to se ispostavilo kao pravi potez za mene da se vratimo ovdje, jer da sam ostao u Belgiji, mislim da bi ja povukao taj njihov malo mentalitet više i mislim da ne bi uspio napraviti to što sam napravio u karijeri. I sama košarka u Belgiji nije tako razvijena. A ovdje sam, kad sam došao, malo sam morao da pokupim, da kažem, tog našeg nekog bezobrazluka, snalažljivosti, taj neki naš inat, to neko što imamo u sebi, i to mi stvarno mnogo značilo. I tu sam baš vidio veliku promjenu kod sebe i također ovdje sam i upoznao i svoju suprugu i većina mog društva iz tog perioda. Onda je to što mi ostaje za život, tako da koliko god je neki... Gdje si izgradio najveću disciplinu? Ti si poznat po tome da... Pa mislim da to je kroz karijeru. Mislim, dosta sam naučio od oca koji isto bio disciplinovan i takav sam ja po prirodi uvijek i ko mali bio, ali nekako kroz karijeru sam učio od drugih, pogotovo kad sam stigao tamo, već u NBA sam gledao ove drugi stariji igrači, tako je to malo po malo sam ja to. A sam uvijek, stvarno, ko mali, uvijek sam imao tu neku disciplinu, taj neki red, tako jednostavno bilo kod kuće i to sam uvijek držao. Ali je ovo, kogod je bilo teško na jedan način, na drugi način mi je mnogo pomoglo da kad god mi se desi takva situacija, neka nova, da se lakše adaptiram. Uvijek je promjena teško, uvijek čovjek kad izađe iz komfort zone treba mu malo, je to šok za tijelo, šok za ali čovjek iz toga izađe jači i uvijek onda, sad kad sam tradovan iz Orlanda u Chicago, bilo mi mnogo teško nakon 9 godina, ali sam već prošao to, onda sam bio spremnija, pogotovo iz Chicago u Bostonu, da je to mnogo, s jedne strane, lakše da ti se navikneš, da znaš da očekuješ kako da odreaguješ u odnosu na razne situacije, tako da s jedne strane jeste teško, ali odlično i veliko iskustvo. Tako gledam sad kroz moju djecu, oni bili su u Chicago, mali su, ali tamo su opet stvorili neke svoje prijateljstva. Sad će Orlando nova, pa eto, Bože zdravlja, mi ćemo se jednog dana, planiram se vratiti, živimo u naše krajeve, opet će im to, ali će, mislim, to za njihov razvoj kroz život biti dobro. I tako da sve ima svoje, uvijek čovjek može da izvuče dobro iz svake situacije. Kad smo kod tih nekih momenta koje si spomenuo, iz kojih čovjek izlazi jači, razmišljao sam da li da uopšte tu temu ponovo pokrećemo, ali ne moraš davati neke opširne odgovore. Znam da si i kroz neke ranije intervjue pričao o tome, ali meni se prosto nadovezuje kao dalja priča za ovaj naš intervju. Ta nesreća na Bioču 2006. godine je apsolutno ostavila traga kako na tebe, tako i na mnoge momke koji su u tadašnjoj generaciji Mornara bili zajedno, ali sad, posle toliko vremena, prije svega koliko si ti jači kao osoba izašao nakon svega toga i koliko je traga to ostavilo na tebe, a koliko je upravo ta nesreća spojila tu neku vašu generaciju i u narednom periodu života, nezavisno da li kroz sport, da li kroz druženja kasnije, koliko je to utjecalo generalno vas? Pa, Bogu hvala, mi smo, barem većina ovih mojih najbližih što smo i dalje tu u kontaktu, nismo imali nekih većih posljedica zbog tog voza, da mislim da smo mi uspjeli nekako to prebrodimo i nastavimo dalje i da ne razmišljamo mnogo o tome. Sad naravno kad se sjetim te nesreće, pogotovo kad je 23. januar ili ovako, ako vidim voz i to naravno uvijek se sjetim toga, sjetim se koliko nas je Bog pogledao u tom trenutku da izađemo iz te nesreće. Jesi li si ikad nakon toga vozio voza? Jesam. Trebalo mi je vremena, ali jesam. Prvi put kad sam htio da uđem u voz nisam uspio. Bili smo u Sutomore, sam bio sa sadašnjom suprugom. Bila mi je djevojka i još drugarica. Išli smo
Sutra mi da se vratimo vozom za bar i pitao je ne, ti sigurno da možeš? Ja kao, ma da, to je znači bilo 6 mjeseci poslije na ljeto. Rekao, da, bez problema. I stojimo mi gore, mi već na stanicu, meni baš nije onako svejedno. I dolazi voz, isti taj plavi voz. Stiže, ja ga vidim i nije mi baš bilo svejedno. I kako je on došao, stao, ja sad prvi da uđem i hvatam se za onu šipku i kako stepenik i osjetio onaj miris. I ja samo sam pustio šipku i sam krenuo da padam. I drug me zadrža i ja rekao, ja ne mogu ovo, nema šanse. I nije bilo šanse da ja uđem u voz. I onda smo otišli, a onda možda mjesec, dva poslije smo išli na pripreme sa Mornarom, s prvim timom za Kolašin. Onda sam tad prvi put ušao i nije baš bilo svejedno. Bilo je dosta onako zvuk, kako udara pa u tuneli, sve. Pa i to što si pomenuo sam, taj miris. Bilo je da kažem, stresno, ali opet, eto, pomoglo mi da prebrodim da mogu, ne idem baš često vozom, izbjegavam, ali ako se desi tamo po Americi smo išli i to je okej, ali uvijek mi malo onako da kažem stoji. A da se vratim na temu, uvijek mi je ja kažem, jer Bogu hvala sam izašao bez nekih većih posljedica, ja sam tu uspio nekako da stajem sa strane i ne razmišljam mnogo o tome. Nažalost, ima ljudi koji su doživjeli velike tragedije, koji su izgubili članove familije i njima je to mnogo teže i oni s tim moraju da žive do kraja života, ili ljudi koji su imali neke povrede teške, koji imaju posljedice dan danas zbog toga. Mislim da njima mnogo to drugačije i teže i ostavilo mnogo dublji trag nego što je meni. I onda toga ja generalno ne volim mnogo da pričam o tome, jer ja sam stvarno, Bogu hvala, izašao bez nekih većih posljedica i mogu se nastavim dalje bez problema. Za neki drugi ljudi to nije tako i onda, eto, zbog toga, ali sad kako sam stariji i kako sam sad svjesniji šta je to u stvari bilo, veoma sam zahvalan Bogu što sam dan danas tu bez većih nekih posljedica. Mislim, znam, to je... Ne, sve u redu, nego ja uvijek razmišljam o tim ljudima koji za čitav život će imati posljedice, onda zbog toga ja sebi ne mogu da sad pričam meni ovako, jer ja stvarno nisam imao većih posljedica i Bogu hvala, sve je dobro prošlo. 2007. godina, ja nisam čuo da je neko razgovarao s tobom na tu temu, ali 2007. godina se desio jedan turnir u Sarajevu, ako se ja dobro sjećam, gdje si ti imao povredu ruke. Onako odvažio si se da zakucaš. Vi ste slavili u finalu, ako imam dobre informacije. Ali ono što je zanimljivo za taj period jeste da si ti imao, eto da kažem, nije možda na papiru bila ponuda, ali usmeni dogovor sa ekipom FNP-a. To je možda bio neki maj mjesec. Ako sam promašio za mjesec, 2 ili jun. Međutim, kako je došlo do te povrede i tako dalje, ta priča je pala u vodu, ali da stvar bude simpatičnija u svemu, a vjerojatno ispostavit će se za tebe možda najveća i najbolja odluka u karijeri. Ti si negdje krajem septembra, oktobra pošao na koledž. Na srednju školu. U srednju školu, izvini. U srednju školu, kasnije na koledž, naravno. I nekako tu počinje tvoja, ne znam da li smijem da kažem američki san, ali u svakom slučaju neka američka priča i znamo kako se došlo. Da li mi baš više reći o tome i prije svega šta se tu izdešavalo s FNP-om i kako je došlo do ponude za... Već ta povreda jest možda 3 sekundi prije kraja... A možda je to, izvini što te prekidam, ja vjerujem da je to možda i najveća povreda ili možda i nije, ali je sigurno jedan veći u tvojoj karijeri. Sve moje povrede, kažem, koje su vezane su bili tako ruka, pa šaka, pa prst. To su te nedomislim zglobi, to ja to i ne brojim jer to je ono... Prst je bilo isto sa posljednje obostrano. A imao sam povredu zglobe i sve, to je za košarkaše to najnormalnija stvar. Ali to se desilo 3 sekundi pre kraja utakmice, čak ja nisam trebao da uđem, nego trebao da uđe Stefan umjesto mene, ali ja sam ga zaustavio, rekao, pusti mene da probam, jer tad smo tek počeli zakucavamo to i ja sam bio jedan od rijetkih koji sam mogao i kao ajde ja uđem na zakucanje, smo vodili baš puno i da se napravi kao show i baš je to na mjesti da ja ukradem loptu, da odem sam na koš i kako je bilo vruće, ja skliznem s obruča, kako zakucam i padnem na ruku i slomim ruku i stvarno ružno izgledalo, ali eto, Bogu hvala, bio je jedan odličan doktor u Sarajevu koji mi je odmah namjestio ruku i bilo je sve okej.
Sve to što sam morao 6 nedelja gips na vrućinu ovdje, malo mi je ljeto to prošlo onako, ali se ispostavilo da, mislim, nije samo zbog ruke ovo s FNP-om propalo, ali kad se to desilo, onda su oni malo imali, da kažem, htjeli su da ide kako će to da sve prođe, ću ja biti okej, ću ja biti zdrav, koliko će to da traje. A ispostavilo se malo i oko obeštećenja tu najviše, da kažem, bio problem. Kad je moj otac otišao na pregovore s njima, pošto je tad bilo, već su neki igrači odlazili, bili su velika obeštećenja, on je tražio da se napišu u ugovoru to i da znamo. Oni tako nisu radili, nego oni kao pa to ćemo se dogovoriti poslije. Onda je moj otac odbio i nije htio da, mislim, ja sam imao sreće da je moj otac iz sporta i da zna kako to funkcioniše i onda je on odbio i rekao je da nećemo tako. Onda to je bio glavni faktor zbog čega ja nisam otišao tamo. I onda nakon što je propalo to s FNP-om, onda je bilo raznih nekih priča, nešto se pomenula, bila i budućnost je htjela, Dejo Radonjić je baš imao veliku želju da me dovede. Bila je i nešto priča i za Barcelonu se pojavila preko jednog agenta, ali to isto ništa se na kraju nije desilo. I onda se otvorila priča za Ameriku preko nekih prijatelja. I kao prvo je bila ideja da podelim na godinu dana da vidim Ti si bukvalno cijelo ljeto proveo u baru, tako? Bio sam u baru, oporavio se, ja sam 6 nedelja nosio gips, ja sam možda početkom avgusta skinuo i malo po malo počeo i onda sam već trenirao i sve normalno. I čekao sam sa prvi timom Mornara, smo već u septembru išli neke turnire po Beogradu i sve. Ja sam tu s njima radio kada ću da ostanem, nisam znao šta će biti. Ali otvori se to za Ameriku preko nekih prijatelja za neku tu srednju školu i ja odem i plan je bio da odem na godinu dana da vidim kako će mi biti pa da vidimo. Onda ja odem tamo i u početku je trebalo vremena malo da se naviknem, drugačiji to stil igre, sve tamo, pogotovo što se tiče ovog fizičkog aspekta, oni su baš onako ispred nas. Ali je to sve išlo bolje i bolje, onda počelo da mi se pojavljuju ti koledži, da dobijam ponude. I eto na kraju, ja sam prvo planirao da idem na Nevadu iz Rina, to je grad u Nevadi. Naravno. I to, međutim, u međuvremenu me zovu sa USC-a, kao ajde razmisli, čekaj, jer oni su se prvi pojavili, ali nisu bili konkretni. I onda kako Nevada baš bila konkretna, ja rekao, aj tamo, oni me baš hoće, što da ne. I bio sam onaj vizit i to što se radi. Međutim, USC me zove, kao sad čekaj, razmisli, mi tebe hoćemo, nego smo mislili ti hoćeš ovo ono. I ja rekao, dobro, ali mora da im pokaže da me želite, ne mogu ja da čekam. I ja opet iz početka razmišljam i odlučio se za USC, tako to ispadne sve to dobro, odem tamo i 3 godine i iz godine u godinu sve bolje i bolje. Onda je NBA. Za mene je stvarno taj put za Ameriku se ispostavio pravi prvo zato što morao sam da odem od porodice, budem potpuno sam tamo i morao sam se izborim sa svim tim sam na svoj način i onda mi je to stvarno pomoglo da kažem, da steknem taj neki bezobrazluk, da se nađem kako da se u raznim situacijama izborim sa jačim od sebe, boljim od sebe. Da sam ostao ovdje, mislim da bi ja bio prilično ušuškan i da bi tu kod kuće znaju me sve to lijepo, ali ne bi ja nikada, kažem, izašao iz toga i stvorio to u sebi što mi treba, pogotovo taj neki sportski bezobrazluk gdje moraš da se boriš za sebe. I to mi je tamo mnogo pomoglo i onda naravno taj način rada, pogotovo u teretani gdje stvarno sam dosta provodio vremena i to mi je pomoglo da onda sve što ja mogu košarkaški da radim, da mogu još bolje jer sam ojačao stekao sigurnost u sebi. Ti si imao stvarno sjajnu koledž karijeru i ja ne znam sad kako ti vidiš iz ove perspektive, sad vidio si možda da je dosta nekih mladih momaka i sad zadnjih par godina iz Crne Gore baš pošlo taj koledž. Koja je razlika sad i ako ne pričamo samo o financijama, jer se zna da je sad to mnogo veći nivo i koliko je bitno da igrači prođu ne samo tu neku sportsku stranu, nego na kraju krajeva, zašto da ne pričamo i o tome da su oni tamo studenti. Pa jeste, to je također bitno. Ja sad kad vratim film, volio bi da sam malo više se posvetio školi, pogotovo tu 3. godinu gdje sam već bio prilično siguran ću da idem na draft i onda pogotovo taj drugi semestar sam malo, to drugo polugodište sam malo popustio.
ali bi volio sam malo više bio posvećen, da mi sad manje možda treba da je završim, bi mogao da se vratim online i sve postoje načini. Ali treba biti isto i realan, da, eto, dobro, Bogu hvala, ja sam uspio da napravim nešto, da napravim karijeru dobru i da mogu da živim od toga do kraja života i onda škola ide, valjda bi mi sada ako bih htio se bavim nečim drugim, ali nije mi neophodno da kažem. Ali treba biti realan da vrlo mali broj sportista generalno, ajde to kažemo, pričamo o košarci, zarade dovoljno novca da mogu da žive od 35. da kažemo, kad završe karijeru do kraja života. Jer bez obzira koliko je novac uzmeš, inflacija, sve troškovi, poslije dođu djeca, treba izdržati da živi, a i s druge strane koliko stvarno njih uspije da napravi ikakvu karijeru. Onda mislim da je i taj put dobar, jer ti prvo dobiješ i besplatno školovanje, jer tamo djeca plaćaju po 50, 60, 70 hiljada godine. Ti dobiješ besplatno školovanje u odličnim školama, možda dobiješ diplomu koja ti otvara vrata da radiš bilo gdje u svijetu. Tako da, bez obzira, ako napraviš karijeru super, imaš i to za poslije, a ako ne napraviš, što su generalno veće šanse nego da uspiješ, imaš to i možeš da se onda posvetiš sebi. Jer meni se ne sviđa u Evropi što potpuno se zapostavi škola i samo košarka. Ili samo sport bilo koji daje. Ali to je dosta nerealno i to utiče na djecu. Čak sportisti uglavnom gledaju da nekako vanredno to odrade. Da, to uopšte škola se potpuno sa strane stavi, ali onda šta ćemo ako ne jednostavno ne napravi karijeru, ako ne uspije da dostigne trening, pa mnogo više nego što se napravi nešto. Kad se gledaju brojke, to je jednostavno tako. Za NBA recimo 450 igrača ima, to je vrlo mali broj, a treba se uzme čitav svijet. Fudbal, ajde malo više šansi imaš, ali opet može se desiti povrede, može se desiti bilo šta. Treba čovjek da razmišlja, nije lako kad si mlad, nisam ja razmišljao na taj način, sad da ne bude sam bio najpametniji, ali sad kad vratim film, mislim da je bitno da čovjek ako može da jedno i drugo, a tamo imaš tu mogućnost, pogotovo kao sportista gdje imaš dosta olakšica i stvarno možeš da završiš jedno i drugo, to je pametno i treba da se iskoristi jer nikad ne znaš, bez obzira na šta napraviš vezano za sport, ti ćeš imati neki život poslije van sporta gdje ako imaš tu diplomu može se baviš čime god hoćeš i otvarati vrata za mnoge stvari. Sjajno smo priču neki uvod napravili vezano za taj NBA. Dosta toga je rečeno, dosta toga, ajde da kažem, ljudi kod nas već znaju, ali pošto se kod nas isto neki uspjeh dosta brzo zaboravlja, a nešto nisam nailazio na to da su često pričali o tome i vraćali se na jednu stvar koja je meni dosta bitna, mislim da je tebe prije svega najbitnija od svih. Ti si 2019. a onda posle toga i 2021. bio All-Star igrač. 2019. pa ja mislim da je to bilo prvi put od Dwighta Howarda, možda me ti ispravi, da je neki igrač Orlanda bio na All-Staru, mislim da je Dwight bio možda 2012. ako se dobro sjećam. I posle svih godina karijere NBA, kada dođeš na takvo mjesto gdje si ti u samom vrhu, gdje si ti sa stvarno najboljim igračima, da li je to tebi stvarno najveće priznanje da si onako uradio dobar posao kad vratiš film nazad? Pa jeste, sigurno. Mislim, biti izabran za All-Star je stvarno... Ne moraš da budeš skroman, budi... Mislim, jeste velika stvar da za tu sezonu budeš izabran među 24 najbolje igrača je stvarno veliki uspjeh i tek si toga svjestan kad dođeš tamo i kad vidiš ko je na terenu s tobom, s kim si u slačionici, s kim radiš, onda shvatiš stvarno da je to stvarno veliki uspjeh. Ja generalno sam uvijek nekako, nikad nisam skroz zadovoljan, uvijek gledam da mogu još, može bolje i guram sebe. Mislim da ću tek kad bude kraj, kad završim, ću moći da stanem i da vratim film i da više uživam, da kažem, u svojim uspjesima i u svim tim što sam postigao u karijeri. Ali dok igram nekako, uvijek guram sebe da može više, da nikad nisam zadovoljan, da može to bolje. Čak i kad sam bio te godine All-Star igrao odlično, uvijek sam mislio a mogu bi još. I to me gura, ponekad prevagne malo previše, pa sebi ne napravim baš uslugu, ali generalno kroz karijeru me to guralo i uvijek to držim. Tako da
jeste veliki to uspjeh, bilo velika stvar, to i pogotovo što sam uspio i da budem i 21. Isto, mislim da bi i u tu godinu između što nisam bio, nego sam imao povredu zgloba gdje sam pauzirao mjesec i po, skoro 2, možda čak. I to me poremetilo, sam isto, te godine sam odlično isto također igrao, mislim da bi bio. Brojke su bile sjajne pa bilo je momenta. ali zbog toga nisam izabran, ali jeste, to je stvarno velika stvar i ogroman broj velikih igrača nikad nisu uspjeli da budu stari igrači, tako da to je za mene ogroman uspjeh naravno i kad se desilo prvi put kad sam izabran, stvarno isto je bilo veoma emotivno i onako bio sam u tom trenutku sam bio dosta ponosan na sebe zbog svega što sam uložio i dao košarci i vratilo mi se na baš jedan lijep način, tako da... Ti si imao neku sjajnu osobinu, neću kažem imaš i dalje, ali ti si od nekog samog starta, eto ja te pamtim od nekih najmlađih dana, imaš jednu sjajnu osobinu da kako se košarka mijenjala, a eto ti ćeš da me ispraviš, ali to tako, ti si se nekako prilagođavao. Dok si bio mlađi, ti si čak igrao negdje tamo u Belgiji, prvo si igrao play, pa dvojku i tako dalje, što ti je pomoglo kasnije, naravno, za tehniku i sve, ali ne sjeća se da si u početku NBA karijere previše izlazio iz reketa. Posle su došli, posle došao i taj neki šut za trojku. Jesi li stvarno tako kroz cijelu karijeru gledao da kako se košarka, da kažem, razvija i ti ideš da kažem, korak ispred? Pa jesam, mislim, moraš. Ako to ne uspiješ, tebe pregazi vrijeme i ti si prošlost. Mislim, ja lično sam uvijek težio da uvijek dodajem neke stvari svojoj igri i da uvijek ljeto iskoristim da nešto sebe unaprijedim, nešto dodam da bi mogao da budem još kompletni igrač. Ali kad sam stigao u NBA, centar je poludistanca i ispod koša i to je to bilo. A kako se to mijenjalo, onda sam malo više poludistancu, a trojku nisam do 6. 7. sezone NBA, to ništa, pa to zabranjeno, to nije postojalo. To je vrlo mali broj centara šutirao trojke. Čak i Novicki je šutirao možda po 1-2, to nije tako bilo. Mislim, generalno NBA nije se toliko trojke. Ja sam čuo da ti je Novicki ovako jedan od omiljenih igrača. On mi je baš onako bio idol dugo godina i danas kad ga sretnem ko malo dijete budem, a on je stvarno isto onako ko osoba, nevjerovatan, skroman, baš ima veličinu veliku i uvijek, kad sam ga upoznao, baš me to impresioniralo kod njega nevjerovatno, jer jedan od najboljih igrača svih vremena u svijetu stvarno promijenio on isto košarku na svoj način. Ali kako se košarka mijenjala, kako je to, kad se pojavio Golden State pa trojke, i onda morao sam ja da se adaptiram više. Ta košarka gdje mi se baci na igram ja sad leđno 3-4 sekunde, 5, da svi stanu da gledaju, to više nije postojalo i morao sam se adaptiram. Mislim da je meni pomoglo to što sam igrao 1, 2, pa 3, 4, 5 i onda sam mogao da se adaptiram, ali ja nisam imao izbora. Svi igrači koji nisu, dosta centara koji nisu, koji su bili odlični igrači, samo su nestali, nisu mogli da isprate i to je to. Možda te niko nije pitao, možda si negdje ranije pričao o tome, možda je pitanje čak i glupo. Zašto broj 9? Da li je broj 9 nešto što je tebe... Pa volio sam 9 iz više razloga. Prvo, Jordan je nosio u američkoj reprezentaciji 9, ja sam njega obožavao, a prije u Evropi si imao samo 4 do 15 brojeve, tako je bilo pravilo, nisi smio ispod ništa drugo. I onda negdje u Belgiji, kad sam prvi put mogao baš da biram broj, sam izabrao 9. A onda sam kasnije saznao, nije mi otac odmah rekao da je njegov prvi broj bio 9. I onda sam ja baš odlučio da ću da isto ta dva razloga da uvijek nosim 9 i volim broj 9 stvarno. A 4 u reprezentaciji jer je tata nosio 4 kad igrao za Bosnu i Sarajeva. I onda, zbog toga je 4, a 9 prvo zbog Jordana, volio sam broj 9 mi se sviđao, ali i onda poslije kad sam još saznao da je to njegov prvi broj bio, doduše on ga nije birao, njemu su ga dali jer je bio najmlađi, ali imao posebno značenje i sad mi je iskreno drago što se vraćamo u Orlando i da 9 nisu htjeli da daju nikome. Koji tamo za opremu je govorio kao 9 ne dajem. Znači čekajte. Pa uvijek smo se nadali da će se vratiš i onda čekala me i sad ona je... Mislim da mi najljepše stoji 9. Napravit ću još jedan osvrt i dajem riječ, neću više, ali imamo tu jednu 2005. godinu
i titulu kadeta, ako se dobro sjećam, Mornara ili tako, ili je to bila kada ste bili u Bijelu. Kadeti ili pioniri, da. Kadeti ili pioniri, uglavnom u turniru Bijelo, to je jedan osvojeni turnir, onako dominantno, i taj neki početak te neke dobre generacije Mornara i dobre ekipe koje je tada skupila, ali ono što sam ja htio da kažem više kao neki pokazatelj nekim mladim momcima koji tek trebaju da stasavaju, koji možda misle da je i u tvojoj karijeri sve bilo sjajno i bajno od početka i možda bi im tvoj savjet u ovoj situaciji dobro došao, ali vi ste nakon toga, kad ste osvojili tu titulu, pošli da odigrate tada finalni turnir zajedničke države, gdje ste imali onako jedan ubjedljiv poraz od tada Zemuna. Ja i ti smo negdje ranije i pričali o tome. Ne moram ni da govorimo koliko je razlike bilo, ali imao si dakle jedan onako dobar udarac i prizemljenje i ti i momci koji su tada igrali s tobom, što te opet nijednog momenta vjerojatno nije obeshrabrilo da nastaviš dalje, da već naredni trening, naredne treninge kreneš dalje. Koliko ti neki loši momenti u karijeri jednog tada mladića, dječaka, šta god, znače ka nekom putu naprijed i sve ovome što si ti postao nakon toga? Pa često ti, da kažem, teški, loši trenuci više pomognu nego dobri. Ako znaš da u glavi to iskoristiš na pravi način. Mislim, nikome u životu nije sve dobro, znači bez obzira čime god da se bavi, šta god, uvijek ima uspona, padova, čak i sa svojim djecom koju voliš najviše na svijetu i sve bi uradio za njih. Kad naprave grešku, kad ti izlude, nije uvijek taj odnos idealan. To je jednostavno tako. Ali ti trebaš da si spreman na to i da znaš da izađeš iz toga jači, da izvučeš dobre pouke. Taj poraz da ne pominjam sad koliko je bilo razlike i to, ali bilo je tih trenutaka dosta, tad shvatiš da ti kao šampion Crne Gore u stvari nisi ni blizu tim najboljim ekipama iz Srbije koja je opet košarkaški jedan od najboljih zemalja u svijetu. Onda kad sam recimo pošao prvi put tamo u Americi, pa prvi taj turnir ko sam igrao na srednjoj školi, isto prva ta utakmica, kao da ne pripadam tu, pa onda koledž, prvi trening, isto se sjećam, pošto sam i godinu mlađi bio nego svi tamo, ovi ostali freshmeni, a pogotovo neki stari igrači, isto jedva igraš sa njima, ali kao mlađi mi je bilo naravno teže da se nosim s tim, ali tu mi je otac mnogo pomogao jer je on to prošao i onda u stalnom razgovoru sa njim on je uvijek nalazio način da me motiviše i gura da nastavim dalje, samo da ne dozvolim da me to poremeti. I onda jednostavno naučiš vremenom da to tako ide i da ti moraš uvijek dalje, da moraš da se izboriš, da moraš da prihvatiš da će biti dobro i loše, ali možeš da izađeš jači stvarno iz toga. I onda kad se opet desi tako neka situacija, ti već imaš to iskustvo iza sebe i jednostavno lakše prebrodiš te neke neuspjehe ili teške situacije ili šta god da je. Zato je tu iskustvo generalno i za život i za sport mnogo bitno i mnogo znači. I sad neke stvari koje mi se dese, na primjer loša utakmica, gdje loše šutiram, loše igram, ne dozvolim da me poremeti recimo prve 3/4 i da uđem u četvrtu već nije mi išlo i nije to, nego sad već duži niz godina znam da kažem sebi ok, nije bilo dobro, sad je najbitnije, sad kao da je 0-0 i kreće. Ali za to mora iskustvo, jednostavno moraš da prođeš to, nemoguće da je čak i najveći igrači, svi će to da kažu. Znači Jordan ima onu dobru reklamu gdje kaže svi vi pamtite moje šuteve za pobjedu, moje titule, moje ovo, svi to vi pamtite, ali niko ne pamti i navodi brojke koliko je promašio ovoga, onoga, svega toga, ali to je jednostavno tako i ti moraš da si spreman na to i to isto velika često razlika između velikih igrača i ovih koji ne naprave, da li mogu se nose s tim, da su spremni na neuspjeh. To mi je jako bilo bitno da... U današnje vrijeme to možda i teže za neke, jer si mnogo više na udaru medija, jer mnogo je veliki broj medija i sve je vrlo lako dostupno. Pa pritisak je prosto veći, mnogo brže mlađi odustanu. Ti prvo, ti mladi momci koji, ja nemam Instagram, ali
mladi momci koji imaju Instagram, na primjer, i koji igraju po nekim većim klubovima, konstantno im ljudi mogu da im šalju poruke, da im to je od kladioničara pa do navijača, do svega, sve i svašta im pričaju. Pa onda novine ti više prije odeš, hoćeš čitaš, na primjer, vijesti, dan, nebitno šta god, ti odeš kupiš i čitaš. Danas je to sve tu, na 2 klika. I onda ti si konstantno tu i možeš sve dobijaš, vidiš informacije, neko ti pošalje, neko ono i nije lako se nosiš sa tim, pogotovo za mlade momke. Ja uvijek savjetujem da se isključi iz toga, nemoj da se bavite time, to je nebitno, fokus na vas, na ljude oko vas, porodica, treneri, saigrači. I to nije lako, mnogo je teško. Jako mlađi sam imao situacije gdje mi teško padalo neke stvari, ali ako uspiješ da se izboriš sa tim, mnogo ćeš jači biti dalje i mnogo će ti značiti. Sezona u NBA traje dugo, previše utakmica i onako igra se u nekom ritmu ludom. Koliko si ti uspio da u tom ritmu budeš dobar otac, dobar muž, koliko si uspio da sa djecom izgradiš neki odnos, ajde da kažem, dobar i koliko si uspio stvari da im se posvetiš, s obzirom da je onako na terenu i što se tiče košarke dosta gusto? Pa trudim se stvarno da budem maksimalno uključen u svemu, to mi je prioritet u životu i trudim se da uvijek budem tu za njih. Tu moram da pohvalim svoju suprugu koja iznosi veliki teret kad sam ja odsutan, kad idemo na put po 10-12 dana kad me nema. Sad kad sam tradovan u Bostonu, oni su ostali u Chicagu, ona je bila sama većinu tog vremena. Kad sam imao reprezentativne obaveze i tako da to što znam koliko ona je posvećena majka, kako se daje njima, mi opet daje neki mir da mogu da sam fokusiran na košarku, ali od kad se rodio prvi Filip najstariji koji ima sad 7 godina, od tad mi sve teže padaju ta putovanja, pogotovo kad su ta duža putovanja gdje sam odsutan, gdje me nema, gdje nisam s njima, sad kako su krenuli neke njihove aktivnosti, ne znam, predstavu u školi, bave se sportom, imaju neke utakmice i to, i kad to propustim, bude mi stvarno žao i teško. Mislim, to je tako, to je dio posla kojim se bavim, ljudi koji imaju, evo, iz Bara sam dosta ovih mamaka plovi i nema ih po 6 do 9 mjeseci, to je mnogo teže. Ali se trudim da kad god sam tu da stvarno budem prisutan, da budem uključen u svemu i stvarno najviše uživam sa svojom djecom, sa svojom suprugom i njima to mnogo znači kad sam ja tu, vidi se razlika kad je moja supruga sama i kad smo mi svi zajedno na okupu. Zato se ljeti trudim da stvarno iskoristimo maksimalno to vrijeme, ali nađeš taj balans, pokušaš da nađeš balans, da vidiš i oni shvataju se da sad koji stariji da se ja sportista, mislim da oni za njih opet može da znači da oni vide koliko ja odvajam vremena, koliko ja treniram, koliko sve, ne sad možda, ali kasnije za nekoliko godina će oni možda moći da vrate film i budu svjesni da aha, tako je tata radio, tako treba i da budem za njih isto primjer. Ali također meni mnogo znači poslije utakmica, treninga, putovanja, ako nešto nije bilo dobro, dođem kući i mogu sad mnogo lakše da se isključim skroz iz košarke, ne interesuje me fokus na djecu i resetujem se i baš mi je prije. Tako da to mi je prioritet, to mi je primarno da sam tu za njih. Trudim se maksimalno, kao što je ova odluka i za Orlando isto uticala odnosu na njih, tako će uticati nastavak moje karijere isto. Ali eto, mislim, Bogu hvala da mi je Bog podario 3 sina i divnu suprugu i eto da smo zajedno i eto, trudim se da to održavam stvarno na najbolji mogući način. Pomenuli smo ranije i tvog oca Bora koji je bivši košarkaš, možda ga ovi najmlađi ne znaju ili ne pamte, ali ovi stariji svakako dobro znaju i ja sam igrao slučaja i upoznao i moram ti reći da dosta puta kroz tebe vidim i te neke njegove osobine, a to je to su neki maniri, neka disciplina, neka umjerenost, čini mi se u svemu. Koliko ti je on stvarno pomogao da u tim nekim možda prekretnicama, što životnim, što košarkaškim, doneseš pravu odluku? Pa mnogo baš. Mislim, on se bavio košarkom i također igrao u inostranstvu, gotovo u to vrijeme gdje njemu iz Bara otići za Sarajevo je bilo kao meni 2000, kad sam ja otišao, 2007. otići iz Bara za Ameriku, to vrijeme, to drugačije bilo. I onda ta njegova iskustva, kad god je stvarno meni bilo nešto baš teško ili... Mislim, on bi to često i sam primijetio ako nešto ne ide i onda bi uvijek je nalazio način da
kako da mi priđe, kako da priča. Ponekad je to bila normalna priča, ponekad je to bilo malo onako direktnija. Da. Ali uvijek nalazio pravi način da dođe da kažem, da dopre do mene i da mi izvuče iz te neke situacije. I kroz odluke koje smo donosili, eto, taj put za Ameriku, njemu se to svidjelo, ispostavilo se kao dobra stvar. To recimo s FNP-om gdje on znao da to obeštećenje je bitna stvar, da ne bude poslije problem. I tako i kroz mnogih nekih slučajeva, ali mnogo mi je značilo i dan danas također se sretim s njim i opet da se nadoveže na priču iskustva gdje on ima 60 i 66 godina, 68 godina. Ako on si ima... promašio i sjetit ćemo Ne, 58, to je to, tako jeste. Kako se zove, to njegovo životno iskustvo je veliko i onda uvijek će on imati, da kažem, tu prednost u odnosu na mene, da uvijek možda mi posavjetuje kao neko koji je više prošao to. Ali mnogo tih nekih stvari sam naučio od njega i sam gledao njega kako se ono ponaša i naravno ja mislim da sve kreće iz kuće uglavnom. I eto, Bogu hvala, imao sam sreću da me roditelji lijepo vaspituju, da me nauče pravim vrijednostima i ja pokušavam da se držim toga i da naravno prenesem to i na svoju djecu. Za kraj, reci mi, gdje Nikola sebe vidi za nekih 5-10 godina? 5-10. Šta bi volio i na koji način bi volio da se tvoj prosto život odvija? Eto, rekli smo gdje ćeš vjerojatno se vratiti da živiš, da je to nije vašim krajevima, ali... Pa iskreno, ne gledam baš toliko daleko za 5. Sad nekako mi je plan, idem godinu da vidim što tiče košarke i to do kad ću da igram i do kad će to da bude, da kažem, jedan od glavnih dijelova mog života. A kad to prođe, onda bi vidio čime bi volio se bavim, šta bi volio da radim. Mislim da bi sigurno uzeo godinu ili 2 malo da sam više posvećen porodici i da kažem malo posvećen i sebi nekim stvarima koje nisam mogu da radim dok se bavim košarkom. A onda bi vidio. Mislim da je vrlo vjerovatno da će to biti nešto vezano za košarku. U zadnje vrijeme me sve više vuče rad sa mladim igračima. Da li bi to bio individualni rad ili bi to bilo da možda preuzem neki klub pa da ja vodim određenu generaciju. To bi vidio. Volio bi da opet, da kažem, pokrenem svoj kamp koji sam imao, ali tokom COVID-a nisam mogao pa je to stalo. Jesi siguran da ćeš imati strpljenja za mlade? Pa mislim da hoću. Mislim da hoću. Kako sad, da kažem, sam dostigao te neke godine gdje me gledaju kao starijeg igrača veterana, dosta sam, stvarno sam uživao u tome da savjetujem neke mlade igrače. I recimo s Matasom Buzelisom iz Čikaga sam stvarno imao dobar odnos i s njim sam volio da porazgovaram i da mu dam neki savjet i da popričam i da ga malo i čačnem i da ga nešto, ako igramo s nekim drugom ekipom koji je neki mladi igrač, pa ga ja nešto kao vidi ga kao baš je dobar, čuo sam da nešto priča kao da je bolji od tebe i to. I to šala opet malo i počeo sam da primjećujem da mi to stvarno prije. I kad sam imao taj kamp, te 2 godine, lijepo mi je bilo stvarno s djecom i vidim da djeca uživaju u tome i prepoznaju da im je tu velika prilika da nauče nešto od tebe. To je bila uključena tvoja sestra, ako se dobro sjećam. Jeste, da. Tako da, eto, to je način na koji neki razmišljam sad. I mislim da će biti nešto vezano za košarku, sad vidjet ćemo, ali eto, plan je da se vratimo da živimo, mislim, bilo bi to u Beogradu, pa bi bili relacija Beograd-Bar, vjerojatno i dalje nešto s Amerikom, ali eto, tako razmišljam. Ali volio da prenesem mladima, ne samo ovo što ću ja naučiti na terenu, horok, lijevi, desni, šut, nego malo i život kao sportiste. Mislim da je to nešto što mladima dosta nedostaje i koji ljudi nemaju priliku da im to prenesu. To je mnogo bitno. Da znaš kako da živiš kao sportista, koja su to odricanja, šta te čeka, odnosa sa ljudima kad dostigneš određeni nivo, kad dođe slava, kad dođe novac, odnos s medijima. Ako zaradiš veliki novac,
kako da ga ulažeš, šta da radiš, kako da se nosiš sa svime time. A čini mi se da je to sve više i potrebnije. Ti to jeste, znaš više jer nego danas ja, mladi igrači odu na koledž, 2-3 miliona dolara. A tu su sad već velike pare. Pa jeste, ali onda postoji, da kažem, nerazumijevanje često javnosti i ljudi, vidi ga 18-19 godina, kupio je ovo, vozi ono, pa jeste, ali to je dijete od 19 godina koji nije zreo da ima toliki novac i on ne može da se nosi sa tim tek tako, pogotovo u današnje vrijeme Instagrama, društvenih mreža, ovo, ono, sve to utiče dosta na mlade. I kao neko koji je prošao to i koji je pravio te neke greške, ja sam imao, jedno vrijeme sam vozio Porschea Panameru kroz Crnu Goru, svakav ratni film, da kažem, sramotan što sam to radio, ali bio sam mladi, meni je to bilo interesantno, ja vozim, idem kroz Crnu Goru, crni Porsche, idem na Top Hill, to sve sjajno izgleda, ali to je skroz nebitno, ali dobro, kad si mlad, tebe to privlači, to je normalno, ti to vidiš, ti gledaš druge igrače, sportiste koji to imaju, hoćeš i ti, zaslužio si ga, zaradio si ga, trudio se da dođeš do njega i to je tako. Sad, ja to ne bi nikad uradio, ali dobro, u to vrijeme je to tako bilo. I onda da možeš možda da posavjetuješ mladog, aj nemoj to da uradiš, nego uloži novac u nešto, da kupi nekretninu, ne znam šta god. Ili kupi auto, a nemoj kupiš baš to, kupi nešto malo skromnije, znaš, da ne upadaš u oči. Tako da, a dobro, to su sve neka životne iskustva, to je sve normalno, nisu to neke sad, da kažem, strašne stvari, greške neke, ne znam ja šta, ali eto, volio bi to da prenesem mladima i mislim da bi imao strpljenja i želje da to radim, a pogotovo na terenu da ih učim i to da radim s njima, mislim da bi mi to bilo, baš mi bilo lijepo, tako da eto, vidjet ćemo. Tako razmišljam sad, vidjet ćemo to prvo da dok god igram da to sve bude kako treba, da budem zdrav i da to prođe na lijep način. Pa onda poslije toga, naravno, fokus prvo na porodicu i onda u odnosu na to da vidimo šta i kako. Nikola, ja ti iskreno želim sreću. Hvala čime puno. god budeš odlučio da se baviš. Veliko ti hvala na razgovoru. Prije svega izvini ako smo te malo poremetili. Znam da si ovdje na odmoru i znam da su ti sve neke ovakve stvari, možda čak i neki luksus, tako da meni je bilo drago. Nadam se da je tebi bilo prijatno i još jednom hvala ti i puno sreće u novoj sezoni sa Orlandom. Hvala puno.